I poštovana publiko, dobar dan, pomaže Bog, dobro vam sreća, kako god. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da vam se obratim ovim povodom, zaista jednim lepim događajem, koji oslikava deo mog istraživanja i rada koji je već ušao u čitavu deceniju kada je u pitanju predratni i zaječarski fudbal u periodu Drugog svetskog rata, a utoliko mi je veće zadovoljstvo što je izdavač ovog poduhvata Istorijski arhiv Timočka krajina, sa kojim se prvi put srećem kao sa izdavačem. I to su moje dragi komšije, dakle iz iste ulice, pa je utoliko zadovoljstvo i veće. Naravno, to ne podcenjuje značaj svih dosadašnjih mojih izdavača i drago mi je da se u toj lepezi nalazi Istorijski arhiv, pored matične biblioteke Svetozar Marković, Narodne biblioteke Dositej Novaković u Nišu, pored Centra za kulturu, turizam i sport u Svrljigu i Sportskog saveza u Zaječaru. Dakle, praktično, to je na neki način ta moja izdavačka i spisateljska porodica, a gospoda sa moje leve strane su moji najneposredniji saradnici kada je u pitanju moj publicistički, spisateljski rad. Mi dosta imamo kontakte u smislu razmene materijala, sugestija, korekcija, konsultujemo se, međusobno hvalimo i kritikujemo i naravno sve to u cilju svih tih naših tekstova koji sa svoje strane pokušavaju da skinu prašinu zaborava sa naše nekulture sećanja ili da uzdižu kulturu sećanja u odnosu na našu zaboravnost, uzmite to kako god želite. Tek i ova knjiga u nizu kao nastavak one priče o tri zaječarska fudbalska srca praktično proširila tematiku istoriju fudbalskog kluba Timok, naravno u periodu 1931. do 1944. godine. To je ta decenija u kojoj su se zaječarski klubovi pronalazili u okvirima Niškog loptačkog podsaveza, koji je krovna organizacija u okvirima Moravske banovine, jedne teritorijalno-administrativne jedinice koja je po mnogo čemu prednjačila u Kraljevini Jugoslaviji i samo uzmite u obzir da smo ovde imali dva kola jahača, dakle Moravsko i Timočko oblastno, prvo u Nišu, drugu u Zaječaru, pa onda do 27. dve Sokolske župe, jedna Timočka, druga Moravska, kasnije to sve postala Moravska. Pa kao što smo čuli iz same knjige, pregršt građanskih, društvenih, humanitarnih i potpornih organizacija po malim mestima, dakle po srezovima, to čini jednu perjanicu, jednu istinsku lepezu društvenog i socijalnog života, gde je gotovo svako mogao da pronađe sebe i svako da se osloni na nekoga, što je može biti jedan kvalitet života u lokalu. Ovom prilikom želim da se zahvalim ljudima koji su neposredno i posredno učestvovali u nastanku ove knjige, da krenemo od blaženo počivšeg Stojana Todorovića, recenzenta i čoveka koji je svojim kritičkim sudom, svojim sugestijama nastojao da ovaj tekst bude što bolji, jezgrovitiji i precizniji. Zatim, šteta što je to nije doživeo ovaj dan da se knjiga pojavi i publikuje i promoviše. Što se tiče Nebojše Jakovljevića iz Subotice, to je inženjer elektronike koji se bavi istorijom fudbala iz perioda druge polovine 19. veka pa do 1944. godine i on ima gotovo sve značajnije dokumenti i novinske članke vezane za maltene sve južnoslovenske, a samim tim i srpske klubove, logično i ove iz Niškog i Zaječarskog kraja, i ta naša prepiska, nastavlja se i kroz ovu knjigu i to je zaista dragoceno što takav čovjek postoji i što je pristupačan za istraživače. Naravno, veliki sam dužnik istorijskim arhivima u Nišu i Negotinu i upravo mi je zadovoljstvo što su ovde Boban Janković i Ratko Blagojević, ljudi sa kojima sam ja neposredno sarađivao i koji su mi dosta pomogli da lakše dođem do neke građe koja je ovde pretočena i valorizovana. Biće, verujem, i u trećem nastavku kada je zaječarski fudbal bio mlad, to je period 1919. do 1944. kada ćemo imati završni udarac, ako mogu da tako kažem, bar kada je u pitanju istorija zaječarskog fudbala.
Tu su i porodice, ovde vidim predstavnike nekih porodica i zaista mi je drago što su i oni ovde, koje su sačuvale fotografije svojih starih, svojih predaka i bile, da tako kažem, meni na usluzi da te fotografije skeniram, uslikam i utoliko je, eto, taj naš susret kroz to moje istraživanje značajniji da smo na neki način produžili vek tim njihovim precima, da oni kroz naša sećanja i kroz ove spise, eto, na neki način žive. A najviše su mi kao kazivači pomogli Aleksa Taraskijan, Bogoljub Živanović Šmaga, to su fudbaleri Timoka iz vremena okupacije, Ivan Genčić, Gena, Aleksandar Filifer i, zamislite, jedna žena, Branislava Živković. Ona je bila supruga jednog fudbalera, ali eto, njeno bivstvovanje u Zaječaru od 28. kada je rođena do 22. dok je živela i poznanstvo sa mnogim mladim ljudima i starijima, eto, omogućilo mi je da na nekim fotografijama i kroz faktografiju dođemo do toga ko su ti ljudi, gde su živeli i možda je i od značaja i to da ova knjiga ilustruje baš te, uslovno rečeno, mali ljude. Duga zahvalnost za ovakav izgled Gorice svom bratancu iz Niša, Strahinu Saviću. Eto, vidite, ta je knjiga i Niška i Zaječarska, to mi je bio jedan veliki san. Ja sam poreklom i iz tih krajeva, iz ovih krajeva, tako da sam negde sublimirao i moja dalje istraživanje i pisanje u stvari idu na tu stranu da se vidi gde je to Zaječar bio u nekim okvirima onoga čemu je rukovodio Niš. To je upravo Moravska banovina, a to je period do 1944. godine. Zahvalnost dugujem i pokojnom Nikoli Arsiću, istoričaru iz Istorijskog arhiva u Nišu, nažalost, rano nas je napustio, i takođe bibliotekama matičnoj u Zaječaru, Narodnoj Stevan Sremac u Nišu i Narodnoj Dositej Novaković u Negotinu, gde sam takođe naišao na dobar prijem kod svih tih ljudi, kod bibliotekara i knjižničara i zaista mi je drago da takva saradnja je to urodila plodom. Što se tiče uglednih ličnosti, ovde smo baš upravo u citatima naišli na Dragomira Dragog Dimitrijevića, juvelira, zlatara, sajđiju, dobrotvora takmičarskog kupa za taj pehar koji je on obezbedio. On je praktično bio komšija ovde. Većina zna gde je taj pozorišni muzej, tu je bila njegova kuća, stradala je u bombardovanju 1944. Izlazila je na Jarovu, otprilike slično dvorište ima sada pozorišni muzej. To je bio veliki mecena, dakle dobrotvor zaječarskog fudbala. Pa smo onda imali tamo pominjanje i doktora Božidara Stanojevića, to je bio potpredsednik Timočke župe, lekar pedijatar, imao je svoj dispanzer u ulici pored Hajduk Veljkove, da ne pogrešim, da. Uglavnom, čovek koji je takođe svoj deo slobodnog vremena posvećivao fudbalu, o tome ćemo u jednom radu upravo ovde u toku jeseni da govorimo. I treba reći da je, recimo, dr. Admiral Palajković opet iz Hajduk Veljkove ulice bio neko ko je bio na čelu te Timočke župe, okrenut Timoku. Zanimljivo je da je Zaječar bio, to je neko nepisano pravilo i to treba objasniti, podeljen po nekakvim reonima. Recimo, gornji kraj imao svoje uporište u Jedinstvu, pa onda niže su bili oko Prilevske ulice železničari, logično pripadali su železničaru, pa onda ovaj kraj gde smo mi, ovde se delilo nekako na Timok i Jedinstvo, pa najviše je bila Pobeda najinteresantnija. Zašto? Pa to je praktično taj deo Zaječara koji se zove Urugvaj, u onom što bi se reklo šatrovačkom govoru i slengu. Šta to znači? Pa tu su živeli nekadašnji potomci Jermena i Gruzijaca, potkivača, kožuhara, sedlara i svih ostalih naslonjenih na Timočku kole Hača, knez Mihajlo, i oni su bili veliki pobornici Pobede, a kasnije železničara i Timoka kada je Pobeda nestala. Vlaška Mala takođe je imala uglavnom svoje pripadnost Pobedi, a kasnije su se trasirali ka Jedinstvu i Timoku.
Ako mi je dozvoljeno, ja bih iskoristio da kažem još neku reč o svojim planovima, vezano i za ovu i za sve kuće koje sam pomenuo izdavača, a to je, dakle, postoje rukopisi o Kolu Jahačar, Knez Mihajlo, Moravskom i Timočkom. Pokušat ćemo da nađemo način da i to ugleda svetlost dana. Ova knjiga, kao što rekao, ima svoj nastavak, a da tako kažem, bit će nečeg još iz novijeg perioda, to je Savez za organizacije fizičke kulture u Zaječaru i Sportski savez, dakle Sofki Sportski savez, jedan lep jubilej od 6 decenija trajanja i postojanja te asocijacije, a iza toga sledi pisanje o jednoj zanimljivoj sportskoj ličnosti iz novijeg dana, ali to za sada ne bih otkrio. Ako ima pitanja, pa zato ste mi savjetnici, što morate da mi skrenete pažnju. Da, kada prelistate knjigu vidite 4 bubamare, što se uklapa u naslov, dakle 4 lopte, jedna asocira na Timok, druga na jedinstvo, treća na železničar i četvrta na pobedu. Dakle, to su ilustracije onoga što je bilo najznačajnije u Zaječaru. Čuli smo i za klub Bančar, bilo je tu još klubova i pre i posle i pokušaja, ali eto, oni nisu se duže zadržali i nije bilo mnogo građe oko toga. Tu moramo da budemo jasni. Nešto će dati treći nastavak u vezi sa tim, ali nedovoljno. Nažalost, vidite, novinski članci po lokalnim i regionalnim glasilima i u centralnoj štampi su jedan oslonac, retka dokumentacija drugi, više kazivača nema, tako da te fotografije, koliko su s jedne strane dobre, toliko su ostali neodgonujknute. Vidite, gde sam mogao i umeo, ja sam potpisivao, gde nije to bila prilika, ostaje nedorečeno i šteta što je tako, kažu, zakasnio si, pa sad, čujte, valjda za sve treba trenutak, pa i za taj trenutak nekad morate i da zakasnite. Toliko od mene. Bili ste sjajni, a mislim da ja nisam